Ngokuthi ufuna uqele awumani udlavude nje uthathe dindo umuntu ufuna atfunze ekhaya inhlonipho leyo ngilele thindwe ke ngimabandla leto dindo ngiko lenza le imfundo ibandi endi ngelwimi lwalaba bakhuluma ngekuba all inclusive funa singene sonke nemtali ayende inzima yakhe nalokufanele Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo. Sanyalo ngona lomuhle kutawumukela lihlelo Imphilo Nelikhaya Nekwakhiwa Kwalo umfundisi Mazibuko utakuthatha abambisene ke naye Veli Simelane sikuvusele emfundisi sikwemukele endlini tekusakade lama asiselo wena thatha wethu sibonge nje ukuthola lithuba ukuthi namhla banjwe nguwe empilweni Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo. Imphilo Nelikhaya Nekwakhiwa Kwalo. Ungasithulela ti vakashi tetfu noma ema-guest etfu lo tabe uba uhambisana nawo namuhla mfundisi. Asibonge thatha wethu sisuka lapho besikhuluma ngekuhlela planning ekhaya ikakhulukade empilweni yetemnotho. Lapho sithole lijaha la kaBusika bathi ngumlamuli lisebenta ka World Vision lifike la sicathatela lapha lasiniketa lwati ngekutshala imali nangeku pasopa tindzaba tikweleti lesetihluphe emakhaya ngoba vele loluhlelo beliqonze lapho ekutheneni singede sangena etikweletini singemaswati nendzaba ke yekonga namhla ke singena kulenyanga yesibili uyalathi igama layo ngesiswati ngibona ubhekise emehle etulo sina make fikile Shongwe fikile Shongwe simcelele ukuthi athi kusicathatela ukuthi imfundo ibaluleke kangakanani sisemalangeni lapho tikolwa tivulwa khona tivuliwe evikini leliphelile sifisa abatali bakhumbuteke nebantwana bakhumbuteke ukuthi ibaluleke kangakanani imfundo ikakhulukazi sisive ngoba kuhle kuqhamuka nje umoyana ungathi hayi nangile esikoleni ngile nangakaya ngayi bese bantwana ba decide ukuphuma nange break kuthiwa i-break namhla ngesikhathi sethu kwakuthiwa i-recess bathu qhamuka sebaphuma la bangabuki lokho ukuthi lembili lapha siya khona kutawuba njani. Sibonga kakhulu mfundisi ungavusela nawe ethatha wethu. Angibonge Msakade ngicela kuvusela kumsakade kubalalele ekhaya Msakade. Njengoba bengishito ngibonela umuhle ukuthi umfundisi utabe atibambe kanye naye Veli wakaSimelane Sibongo lotawo uchuba lihlelo ukuthi ekuthimate kubumbane insimbi yasiphohlonge kuye wena lo Swati Msakade lo Swati ngeSwati embabane edolobheni. Siyabonga lendelwa umntwana uyathunywa vele kuthi ugijima mntwana sibonga ukuthi ugijima hayi make bosomnikele tinzambo chubeka make umfundisi bese kandlalile siyabonga mfundisi. Siyabonga mlalele ekhaya lengingakusho nje njengalokubeka sandlalele umfundisi ngokuthi imfundvo imcoka kangakanani. Ngiyacabanga ukuthi nelibhayibheli likubeka ngasobala ukuthi kufunza kumcoka kunaletinto lesititfola akusiko nje ngamayelana netinto lesititfola kokuphela kepha nakumayelana netinto letitawukwendeka likusasa lakho
lengathi pheceleti it's to prepare you for eternity again. Lungiselela liphakathi. Lilungiselela liphakathi, yebo. Lelithi futhi iBhayibheli ku Proverbs, I think in Proverbs 16 uthi kungcono ukuhlakanipha nekuconza kuneli silver negolide. Lokusho ukuthi ngilendlela le imfundo nelibhayibheli leyibeka ngayo ukuthi imgcoka kangakanani. Emhlabeni ke jikelele naNelson Mandela uke washo wathi sikhali lesingiso lesimgcoka kakhulu lesingakhona kushintsha live imfundvo. Lokusho ukuthi imfundo imgcoka kakhulu akusiko nje kufunza letifundvo ukuthi sifunza bo maths sifunze bo history ukuthi capital city ya France Paris kuphela kuyendlulela lapho kwefike khona lapho khona sitawufunza khona indlela lesicabanga ngayo indlela lesenda ngayo tindvo phinze futhi sithi imfundo ukuthi sibuke nje sibe nelwati mayelana nemasiko ethu ngokuqala lokho kwesibili iyakushintsha futhi ukuthi uphila impilo lengcono yokuthi uhola ngcono iphinze futhi isociety lefunzile ivamile kuphila kahle ibe bedene igweme tindvo letitawubanga ukuthi bagcine banetifo letinengi even labo lokunye futhi nawukhuluma ngesociety make ukhuluma ngabobani noma nasemasontweni kunema society kunani ngiyiphi le society lo khuluma ngayo nangikhuluma ngesociety nje lana kule ndlela lengikhuluma ngayo ngikhuluma ngelive leMaswati ngokuthi eMaswati nangabe kusho ukuthi atawufunza atawugcina asive lesiphilile lesi healthy atawugcina futhi indzaba yecrime yebucala butawugwemeka nebucala ngoba phela utawufunza ukuthi wena kumele ufunzele ukuthi utiphilise kude lositawumbona athatha sikhwama salomunye angasiceli kutawuphela konke lokho indzaba civic involvement lapho khona sitawukhona nekuthi sive kuthi wena kuthiwa nje kunelukhetho kude lotaba sichuba ngemuva ukuthi sekuyokhethwa nyalo live libhekephi batawuvele bati ngoba phela bafunzile ngako uthi ngicela umfundisi asilekelele lenzaba ye-civic noma lamagama lawa uyawenteka lomnye asale kusengisele ngemuva mina bekakhuluma ngani make nakhuluma ngabo ngoba siva kunabo civic bani kunabo yindabo civic kuletha lwati loludzingekile ngendothite nawukhuluma nje nge-civic education kuya ngakuthi ngiluphi lohlangothi leni kukhuluma ngalo nangabe nje sitekatela ukhetho sikhuluma nge-civic education lapho sisho ukuthi kuletha lwati lolutsinekile ngaleso sento lekubhekeke sendiwe bangakaki kuyongena lapha labantu babe sebati ukuthi yini labayoyenda wena kunene qhubeka make lokunye lokusita ngako ukuthi kunabo technology nje nyalo enangabe ungakafunzi vele angeke wati ukuthi ubhekephi utawugcina ngalenye langa ulingisa nangu CEO nga 2007 yalo wagcina athi sikwente kude lokubi lesikwentile kepha ekugcineni kwakhona siluzile baluziswa yini ke baluziswa ngokuthi behluleka kubona ukuthi isikhathi sini isikhathi sema-smartphone nyalo isikhathi sekuthi balingani babo babehlula ngokuthi bona babona ukuthi sesikhathi siphi nyalo lesiphila kuso so ngiko ke ngithi i-issue ye-technology noma ungafunza kwana namhla solo ngisafunza kukhona lengingakwadi ngayona le technology so imfundo kuyitakwenta kokuthi uvakaleke nawe kubantu ngokuthi isikhathi sinyalo kuna Isaiah 54 verse 13 lothi bonke abantu bayawufundziswa ngusimakadze lokusho ukuthi inhlala kahle sivele sifunzile siyawuba nenhlala kahle nekuthula sivele site abantu labafunzile sitawuvama vele kubabetele inhlala kahle nekuthula lokunye futhi lesikufunzako kokuthi sibantu sehlukene kunalaba labakhubatekile nabo labakhubatekile lemfundo yawonke vene
uhulumende wembube uthi wonke mfana akaya esikolweni lokusho ukuthi kude nje longasalela ngaphandle athi yena akafunzi ngokuba akaniketwa lelo thuba nabo banaso isikhathi sekuthi bafunze nabo bafunze njengabo bonke baniketwe emathuba ngekwehlukana lafana nako kepha useselapho make kunayindzaba nayo lesuka kuyo yebuciko cwepheshe nikubita kanjalo kuthi imfundvo iyasita ukuthi umuntu akhone ukuthi ahambisane netcasta lomuhle bantwana labancane nyalo mfundisi bafundziswa ngibani bona umntwana angakukhenkela licingo lwakho alonde nje yonke angafundziswa ngumuntu bafundziswa ngibani labantu akayina sesikolweni selifile licingo lwakho umntwana sikwendekene maka awulesela alulese selukahle sihamba makuyosebenzisa ufundziswa ngibani lo muntu akwentekani kulenza abatete ebuciko ngicabanga ukuthi bantwana labadelwe nyalo vele sebahlakaniphile bona umfana nje lona 3 years so yakhona kusebenzisa licingo lokwehlukile kithi nawe inasisakhula so bona vele batalelwe la ebuchwephesheni abehlukile kithi badalwe bakhuluma nalo vele I think ke futhi lokunye labantwana labatalwa nyalo labaningi babo sebatalwa nangilama teens lama teenagers vele wona hlala la tincingweni lokusho ukuthi bona bamunye le technology behlukile kithi kukhona ngisho umfundisi siyabonga simelane sibonge nako fikile bengifuna kuqhamuka nelihlangothi loluthi sekakushido konke lela sakubalile ngidakuveta sambuto kanti akusiyo umbuto ukuthi besingete sakuveta noma sikusho yini ukuthi lokunye kubaluleka kwemfundo kusisita ekwakheni inqumo ngisamarize nathi ishwana lesikathi balabalile ukuthi kusisita la ukuthi singede sasho yini ukuthi lokunye lokubalekile ekufundzeni kwebantu kwekuthi sikhone kwenda angikwehlukanise kancane kanti kwanza wonye ngithi making choices and making decisions ngamanye amagama kukhetha lama choices nawufundzile uyakhona ukukhetha bese ngalapha ngithi making decisions kwakhatha inqumo bese solo ngiyalapha kuleleke into bekade bala bese ngithi ke le mfundo loyitholako isesigabeni mhlambe letinzathu kukhona lokuthiwa i-informal bese kuba khona lokuthiwa i-semi formal ndakuhumusha bese kuba khona le formal le informal ngulapho ukhanza ukuthi noma ngabe awukayi classini kodwa uyafunza lesikwatiko nalesingiko sikwati ngekutshelwa ngekwedluliselelwa lokwendana ngabe ungakwati angeke uyithole nenhlakanipho uma ungakakutholi lokho bese kuba khona imfundo lena sithi isemi ngilokhanda nje simhlambe ngihamba nofunza lilanga angathi noma imhlangano sikolo noma simfunda sikolo imhlangano sikolo so lo imfundo leyo ngilesemi lapho ukhanza ukuthi kungaba li-hour kungaba lilanga kungaba liviki kungaba inyanga mhlambe lecishe tingendluli kuletinzathu noma kuletinye indzawo letisithupha lokhanza ukuthi bese kuba khona ke le formal ke ngilolo engenela from 6 months kuyedulo atonge leti gatshana leti ngibuka mina kuyindlela yokuhlonyiswa ngelwati lolutakusita esigabeni sekuthi ukhone ukukhetha kahle phinze ukhone ukuthatha inqumo
kahle. Okay, ngiyathemba ukuthi umlaleli uyayibamba bekasaqhubeka sasewethu umshiya lowa. Lokunye futhi imfundo lesifundisa khona kunanaku lokuthiwa ukuthi ngikhuluma njani nebantu kulesinye isikhathi bagcine bathi ulwimi lwami alikasokwa ngulapho khona ke ngikufundzile lokuthi kepha ngiyawukhuluma njani nebantu lokumcoka kuleti ikhathi leti ukuthi noma ngangigwatile noma khona la singavumelani khona nawe kepha na akusho lokuthi siyacabana kutawumela siphinze futhi siqhubeke sikhulumisane kahle. Kunana kulokuthiwa emotional intelligence angadi ngesiswati kuthi ngakubita ngekuthi yini nako yinto lefundvako social intelligence nayo yinto loyifunza ukuthi ngiyawuphila njani nebantu ba understand lokungedu lokusimeme kuthinza kakhulu imizwa kusime emizweni ukuthi kunakuleka kubeka konje uva umuntu athi mina bangitshela ezikabhoqo ngamanye amagama lo muntu uye ngekuthi uveni yamthinza njani ngako ke akafangate naye ngendlela afangata ngayo but na lenhlakanipho uthole lobuqiko bekuthi angingayi ngesimo angiye ngekuthi indlela lengiyo ekuphileni ihamba la kuba ungakhuluma kahle ukwatile ubila uqaphathela la ngekhathi kodwa ukhulume kahle yingodi ke le. Siyabonga veli lokunye lokuhambelana naloko nje ngilenza beke ukuthi uma sifunze kahle hlesive kutoba bede lokubulalana ukuthi namhla ngikwate kwacitheka le glass yami ekhaya kithi vele kumbe kwabhekwa ukuthi iyawugcwala ifike la kulabanye yagcwala icitheke ingacitheka kusho ukuthi vele ngithatha nesikhali ngiyamhlaba umuntu angiva nebhlungu lapho sengitelemizwa sengite nale lenza beke ukuthi thiba awusakhona wena kuti bambe tinveni. Umfundisi soyichazile ke le part yema skills le ukuthi kunaletinvo lokufunza kwethu kwehlukene sifunzile nje siyabakhumbula nasilesafunza nabo ngekwehlukana labanye sangene euniversity labanye baphuma babheka kuma skills lokusho ukuthi imfundo yemakhono konke pephana siyafunza uchazile nje nesikhathi ubuta ngale technology ukuthi labantwana labanye vele umbone nje ekuqaleni ukuthi lona ubheke ngala ubheke emakhonweni lona cha ngidokotela lo uthatalwa nje bese uyabona ukuthi cha ubhekaphi lo. Kuyafana ke nakulaba labakhubatekile nabo lemfundo ibavumele ukuthi abayofunza nabo kutaba khona labasilimelako ngobe sitawukhumbula phela ukuthi nakhona kukhubateka akusiko ukuthi abade makhono lokusho ukuthi phecelele disability not inability bayakhona kupheka labanye ukhona nje sonveni umfundisi utamkhumbula uyasibhakela kulamalanga loyo mfana loyo futhi kuma sports wa excella ngahamba naye saye Ireland wabuya neligolide kusede lomvimbile une gold medalist ka athletics ka special olympics lokuyi ma sports ebantwana labakhubateke ngengqondo lokusho ukuthi nabo lomtimba siyawuvumela ukuthi phela nabo abawusebentise batotiphilisa kugwema nathi yatifo lesite sive lesiphilile lesifunzile sitawuphila lokusho ukuthi kutaba bede naletifo titawuncipha labanye sitababona sidaba nabo bo professor labangabone emehlweni bodokotela sidaba nabo labakhubatekile lokusho ukuthi imfundo vele itawuwenta kube ngcono lokuphila kwethu emhlabeni. Ubuto wami uthi konke lo sokubekile sikhuluma ngemfundo lomhla wonke unikwe lithuba ikakhulu kubantwana ukuthi akube bede umntwana utawuhlala ekhaya abaphiwa ngalokufana nako lo munye uma uthi akabhale ligama inja akudobele lesilwane uthini ngaloyo yini lengendiwa ukuthi umuntu angaphocelelwa endweni langayiva kahle kanti kukhona lokulakanga kwenda unayo lengqondo manje lendvo yokuthi uzakabhale lokho uthi mina nginelikhono lekudweba
singilelo khono lelo singalivumbulula kanjani kulomntwana ukuthi yathi likhono lalona ungasilingala lingala kunaso siphocelela abantu bakhaza umuntu baze bathi bani hayi ungasi shosi uyamthanza lo first year ngoba naso uyamphinza shosi onke emaklasi uyawathanza solo uyawaphinza aphengidinga nzawonye umntwana kanzi mhlawumbe ayikho lendvo la class lendvo yakhe yini lengendiwa kulolu hlangothi lona. Ngiyabonga Simelane. Ngicabanga ukuthi lapho imfundvo yethu eveni seyamvumela umntwana kokuthi afunze ngendlela lafunza ngayo yena. Asengibekise nje nawufundzisa ngalana nawufundzisa labantwana laba kubatekile noma labathatha kancane. Labo bantwana labo na exams cancel so yabavumela ukuthi babhale ngalendlela labangiyo yona. Asengibekise yena uyakhona lokuthi na umbuta ngemlomo lama questions umfundzele aphendule ngemlomo lokusho ukuthi loyo utaba nemuntu lotombhalela ngisho na le exam room sekuyavumeleka lokho kukhona nje ka exams cancel nalenza bayeke ukuthi ke lo mfana lo ufuna kudweba yena sewu developer le skill sakhe lelikhono lakhe nyalo ngokuthi akachubeke adwebena ngiko nje na ungabuka seyikhona etikolweni yentelele kona lokho ukuthi nathi yayisita kade ngoba sibabonile labanye sebeluka emagcasi bangakakhona iqhubeka nesikolo bathi philisa ngalamagcasi lokusho ukuthi ke nalo lodwebako le skill sakhe sitawuqhubeka si develop ngalendlela lekumele si develop ngayo yayivalelwa mhlambe kumbe ngena lo endalicwaningo ngoma phela sibatile nje dingwembe imgwembe kwathungwa kwakoloshwa kwanithwa emva koloko kwathi nya bakuthiwa icraft lokakathini nyalo sengikhasi nibonanye yini le nento enibone ukuthi hayi yathi le mfundo yemakhono ayibuye yavalwa ngubani angathi noma ngingaphendula lapho kephana nje ngidawuthi angeke ngisho ukuthi yavalwa ngubani. Ngicabanga ukuthi kubukelele lesikhathi kusisikhathi sini lesiphila kuso akusibo bonke abantwana lesesibabona baya euniversity labanye vele siyababona ukuthi yena ugcilela likhonweni lakhe lokusho ukuthi ngiko ke